bafuna ukuvala sicela ke kube kanjalo futhi ke sizocela ke ukuthi ke uMEC uzosondela ngapha ugidela mayisondela ngapha kuzofanele simise lonke uhlelo ngizocela nihlale phansi kahle yeah all right asiye baba. Alright ke njengamanje ke zisukile inkabi laphana egitshelwa amantombazane kuyo laphana inyanga kaSeptember umandulo eziphikelela laphana ezantsi zisembethe laphana isicefe esimnandi esigitshelwa nguyo laphana uNokubonga akhona ke nawo amahubo lapha eduze kwakhe awafuni ukumnika ukuphumula ziyalaphana ejikeni lasemphela ndaba lakuphela khona zonke indaba iyatelebha lanti ibeke phansi zonke inyawo ayeza amantombazane kukhona inkabi laphana egqagquma lapha kuAsad Lane iyayilungisa intombazane ithi buyela phansi wenza kusemthethweni ziyalithatha ke manje ijika ziyaphenduka agibela amantombazane anamathele ithi yaphuma lenkabe phambili kuyasho ukuthi isicefe esimnandi sikhona la eduze ziyembethe ziyatelebha ke manje lapha ziyangasenyonini zasuka lezonyoni mthiya kuyakhomba ukuthi iziki seyiseduze ziyothatha laphana ijika lokugcina ziza ku home straight njengamanje siyasibona phana isicefe esimnandi siyavela ngentamo esigitshelwa Nokubonga umuntu akagamede uyayithinta uthi asambe ndoda sokho imali phambili basibizile eScottville kwi Heritage Summer Cup ka 2025 iyababa iyachisa bayibeke phansi egadini mvuka mboma uyabona ke badlulile ke lapha kulapha emgqonyeni lapha empuphu ziyasondela mboma kodwa ke mboma anginakho ukuthi abesifazane hayi ngoba ngibacasa yini na ngendlela isipithe esikhulu ngayo kulomdlalo hayaye amantombazane ayaye awusuka madoda sinamathele laphana isicefe esimnandi phambili inkabi kababa uphileyi egitshelwa Nokubonga iyeza iyahlengela ishayisa ngomoya 10 meters uvulile iyeza lenkabi esingemumva laphana kababa undimande laphana ke ushawa umoya uNokubonga nasi isicefe esimnandi hawe isicefe esimnandi seyishaya intambo ngenkulu le impumelelo isicefe esimnandi esilandela lapha iyashi laphana ijuluka amashi lawa agijime kahle kakhulu emfoka mthiya hayibo